Jotono khulumka ani channel ro hangkai tomong noro ani channel lo subscribe khlaio ko hangkai subscribe khlai ready ang katar job advertisement tai online information related video sanamo hangkai faidi tini kaisa katar job advertisement alainai omo rijak khanai de office of the district and sessions just rijak kha sipaijala district sonamur ani bukhak tai on notification 19 tarik rijak khame ni 2022 o Oke, ang oroni website boni website official website no ani description ri renai tomong nor apply khlaina musung tongkhang kai link ko thangai visit khlainai di ro driver post langjaknai group C oke video no paithak jorate nai tongdi kam ka saimana bagai oro nai di number of vacancy tongo total ongkai 5ta tongo tei oro khorong nai kai unreserved ni bagai te khorong nai ST omo fixed pay basic reject nai tei SC tongo khoroksa hingke amo regular pay candidate will be determined on the basis of common merit list tong nai amo regular nong nai hingke oro pay structure regular scale nai di 5700 ni simi 24000 jorati tongo tei GB tong nai di 2200 khlaiye Angkai omo nai di Tripura State Civil Service Reserve Pay nai angkai oro fixed pay basic oro tongonai nai di norok angani description abo PDF no ri ruana angkai video no paithak jorate nai tongdi qualification pusuk tamonang tei bahai ke apply khlaina ne ang jotono o video o sawana angkai noro video no paithak jorate nai tongdi tei o jaga o nai di oro eligibility angkai oro nai di eligibility o reject tongo je minimum madhyamik hai ke higher secondary je examination pass tongnai rok poro apply khlai manai commerce nai di oro haipan sajaka nai di required experience sanjaka 3 years ni experience tongna nangnai in driving light motor vehicle angkai tei age limit angkai 21 ni simi maximum ke 40 years jora rijaka tei relaxation tongnai sini ST rong ni bagi 5 years angkai nai di candidate must be permanent resident of Tripura je Tripura o tongnai borong no ngna nangnai angkai requirement fees sanja karo nai di UR ni bagi 200 tei ST candidate rong ni bagi 100 rupees khlaiye rijaknai tei o jaga o driving test ngai 80 marks ni angkai tei oral interview ngai 20 marks ni oral interview by medical fitness ngai 20 marks ni omo haike ngai angkai omo merit basic nong nai angkai norok tomong apply khlaina musung tongkha angkai apply khlaina di nai di oro bahai ke apply khlaina reject tongo oro application angkai A4 size paper o mare nai di district and sessions just sipajola district sonamura boni tongo o jaga o noro self attest copy je relevant documents tongbai mani noro joto maro bainai te 3 copy recent self attest omo nai di back side o khaiye color photograph mare nai the cash deposit ma khlainai norok 100 rupees borong ni bank account tongo angkai in favor of nai di district omo tongo angani description ri one of PDF no angkai non application submit khlaina ni last date ingkai 23 tarik rijak kha June ni 23 tarik angkai norok tomong no apply khlaina musungkai khlai di oro 11 ta ni simi 4 ta jora nai di 25 tarik ni simi 23 tarik jora noro office o thangibo aro reimani nai borong ni office o thangibo norok ni application o reimani nai angkai norok tomong apply khlaina musung tongkha angkai apply khlai di tei ang description o website no ri ruana norok syllabus tei norok ni je application format to ang o video ni description no ri ruana angkai syllabus norok nai di borok ni website o thangai iko amo angkai borok ni application form norok omo no print khlai nadi tomong no norok apply khlaina musung tongkha angkai omo ba je relevant document tongbai mani 23 tarik June ni 23 tarik ni sikang norok application ma rangna 100 taka omo norok application fee oro sanjaka angkai norok tomong apply khlaina musung khai apply khlaina di angkai tini ni bagui am sunong situng jotono no hambai